is your party more important than the nation? Si question hai. Si chipa hi Dr. Seilen in lungsi tan in don put pi bilang chau ta ting le pu Aron in jong in don put di pi di win ka hin ti me. Pu Seilen unmute bolo. Unmute out. Kan mute tay. To point to mipi dinga yong tilko ako'y dinga tilko hen. UPF laki ano to chum chuma ang vetlo dehi. A process in to kiwai hop na dinga department of tech ading chula akilom pon. A movement che dana to hung che hen. A positive aspect to hele umbrella ni hiong le. A political demand to convergence umaitai khatna ke chu hitai hilai chu focus di wa ngain hichi chun UPF le ke no hele chapa ni ne la min chum nei ta bang hen in sung khat hi thowin hilang chu ho be se pui ka ti ke ba Dr. Seilen chahin thamkhat ai ni thamkhat hu kinil jab lan aji chu mi pi ho pi concern kan hi in theoretically actually say dinga le it's I mean nang sayong sa di na a ground nga hi a ground nga hi mi pi ho hin langhana UPF in tilkhat abol le langhana keno in support lo keno in tilkhat bol le langhana UPF in support lo ti din mun khan hi ground reality som cho ichi ground reality so ja mi pi jong hi lung sa I ka ale no ho kisan bon na ki tu thai lo wala tu din mo na yong hi Please be specific. hoi la ya chu Can you be specific tu din mo na chu aseo he number 1 a hi le gal chu nei ta we UPF to keno chu khana lo ji chun unified command jong thei pon kon ei Lamkai ham chi gal ki sa jong he ti hi mi pi question he. Okay, apa hilai chu technical question here na. A unified command to henge Kampupi district lang chu achoma omin Churchanpur district lang chu achoma omin atile adi e hechitani chu unified command khat nading chu hoya hoi hen ahin la kizot to hazi ham ipiji hamang chu unified command ti khalkhal chu hi yong le a common enemy ji a chu le a political demand ji a chu khana ki chi khom tho tho hi tua kaupia ho chu unified command khana wai le hoya hoi hi tai chu san prong khana meng da hoya hoi tan a hoi sa che chu a political demand pau chu hin pha le common enemy mau sa tung se ba ma chu common enemy as unified hi now khat ma hin hilang chu ke wangin ga te ka dinga chu no ho ni tne ge wang ka hepun nomenclature to ga te ka dinga hi nomenclature hi athupi poi tu again aji chu idmanu hi political status hin nomenclature chun khaden hichi seile khaden huchi seile ami asa chu khadi now chu mai lhon in ball now chu kichi hin number 2 government of India ko hi yong ahead o hin e hon hichi ka hi we hichi ka hi pu hichi ka hi ti yong chu isei wale ho internal issue hin hilang yong chu ando te ka dinga chu secondary ko ite diu te ho pui ka ti he pui aya chu a political status idman wa chu hoila hele ipi district hele convergence uma hetan chuwa chi kitu charwe nomenclature chum se yong le ikitu na paw yo chu mobilizable wa focus ibol wa reinforceable wa le target chu hon devin akhon na se dinga chu government chun amina api de he pui chu ahead saw hin agam ago ho to kilhana demand dong zuya chu api de hin amin chu ho internal issue hin amina chu settlement part le hichi hi uti chu isei tu theilu wa hele a president chu Meghalaya khasti jantia garo ma hin amon ki chaina chun khana chu na dinga het lo ji ham khe poi kinuk tu lo jam khe poi finally Sanskrit word Meghalaya land of clouds chu government as a political status umjowa chu hichi chu deliberation hin chi chun to chu ke no UPF alole nomenclature hichi ho hi thil ho hi and secondary in koi ti ikipa na dio pathin wangai bu now he the political demand wa khanai chi pau he ikitu now chiwa chu for the first time hin hichi chu capitalize bolu ti long jun focus level adang chu acham chamen hung nan te prioritize bol diu chu a political status ai kitu na pau chu ha chai chi pi wa hilai chun ka sei nom khat he
mi ho hin SO yang ha dem uvin dem the yang kenante mipi banga perfect yang kilo mai the actually MLA ho elected member ho sei win chiong chom hong par khet hedi pu we ball ke long minten ball di ong minten aya third me akona anjona thamar ka seitan am ho ball di pa cha ding give unto Caesar what is due unto him ti dana chu a ball phadu he koi masadang in asol yong hello koi mani pi ti yong hello third me yawa amahon essay dinga memorandum submit to kilhana amahon initiative an lawa izola he Pulaltan hola to say le Jerusalem wa he civil society hall SO ho anko homu wa lo na uma ichwa proceedings chu wa chu kichai lo wa SO demand is submit u geilang ayong izola he thumwei meeting am hon host ball he hichwa chu civil society group ho chu ani na pa he mi som ni la ko zen hong wa he go to lang yong KIM lang yong ikat HCC mori yong Technology Association Chandil hoyong hunguwa meeting uma chair alawa MLA hon amon yang update ball wa civil society yang say to say wa SO yang proceedings to update ki ball hi appoint jo hele lung thu khat ine wa tai chawa chu civil society MLA SO hi chi lung thu achi khom chu MLA hon thum vejen tusan gaya hai Mizoram Izola meeting ane wa ise do ha use ki se update jong ki bole SO yang imacha ki impoi ahin communication gap uma hong khet na chu if CSO ho chu for example somni la ko ho cha ki le wa chu ama gam kaya chu information to disseminate athe son view hin chu ichan gaya chu grassroots level hum chu careful WhatsApp thu sei dam ai lo le o ki za he le SO ni people hama ki hepoi ti ho po ki za ahin cho chu henge a serious in ahin a main focus pa chu tu ni ge ya he I demanu khat cham khat chu lam kalang chun people's movement demand chom hungum ding to kiloin article 3 ki ti ho po men pau khat itha huinung le yong he mai the CM Mizoram and hiti na say for example SO honi pe demano ke poiti iti head mama he is not privy to the political demands submitted to the government of India officially a head load did all he anakola zayong la officially a head load he I aba na say back it to state a demand wa ilo la TC demand wa ilo UT demand wa le Mizoram cannot intervene Greater Mizoram say la wangsun can intervene dio head hichi basis a hichi waiver Greater Mizoram dal nom loy article 3 dal nom loy yang wen hichi ho ibol while eho song kisu boy dio hin ka te ka dinga Mizoram CM ta ta koi CM ta khaden political demand tha khat outside a state jurisdiction am to mobilize ball link tha chu lo hi te ka khana government of Nagaland in iti kum som sang tam Naga territorial integration team assembly bill pass away it cannot materialize hi thai lo hi che chun Mizoram sempani kho asa chu ki pa ti eho elected members on ichi na dingo focus ball wa Mizoram thumvejan meeting e ko kho wa kikimoa information ki peto su kihin public commercial lo chela I'm sorry I le to chu focus due to lung thu nei pau he hoita mobilize ball while eho to ours is to demand government dinga to decide whether it will give us or not his response to umlo lai he ali demand was consistent in unified ta ichi hin I le to for example government chun Agel dinga chu in don but part of len to I kum nga ne it may happen anytime sooner later kepoi ehon expedite bol dinga chu hichilung thu thum chu elected CSO SO hoi tai ki thu wa Gandhian philosophy non-violent movement non-cooperation ho ibol diu ham chwa chu protest ball yong la non-violence I ball wa pressure ball la thei ball diu tai lo chu eho dinga chu option lo hi ji chu political mobilization tiu le ko ha me ki thu pi diu wa Assam pane ki thu pi diu ham Mizoram pane ki thu pi diu ham chu tai lo ja dang umam
cái hẹp bội ai là eho tha chu imi piu eho khó nào mà hin it's lung thua chu hỏi ta mobilizable team while i process chu government an gel khó dham ai là gel khó te leo theoretical in kisai la government in doi diu chu anem pen ai doi diu che sa hi amo chu pro establishment hitai tai diu hi tunin se pai khat ke ho pi ta SA is a dream it will never happen at you hi chu SA di dol kisai hi Central Representative Panyong Home Minister Pasay Bangasi no SA. He's line to a told you he. Ayach Eho Wang Pat Chu 2016 Akona Chu Table political dialogue iludo he. Chimasang Sea Chu Eho Table 92 Isopia the boina Kine Tai. Amo table along the Eho Kilong Talo. Ipisi Ham a thing he. Island Natsang Seilen 2016 chun Mizoram CM pan lungse jewin Congress regime lai hin Fernandez ho Monan Singh ho Sonia Gandhi ho through achu SO hunglu de win ai la table ilhu no tai o nading mun platform ilhu no tai na chang sala kum som se gi yo India independence mu yo SO he ilhu no he tu na chu SO chu tu chang ge ni ma cha ki mu poita nei da mo yong la dem the ki in lado wahila for example hoilang ni su diu ham teka kharga saying iloi ho yong in janantin samhat ni su pi ho wen nomenclature thu poina hi center aga ke unaw hen political goal chu khat amo en dual agenda ne wen amin chu pha da hoten ni eche pi jing ole ki boye hen ahile akhon na chu nam hon se chu central representative pa ko chu ke hon nomenclature issue pa dung ju he we will talk separately to the government. Government representative pan adon but nachu. Who will talk to you? Ema day dia ken tunin frontline among getting holim ga balling it teach. A day dia che de poi. Government of India clear to us we are dealing with two umbrella organizations, UPF and KNO, but there will be only one solution, nothing else. Ala tisi khang ki chai tan to chu SA hin SA chu muloi di tiu le ikilung to diu ibol khelo me le ki ngai dam diu iki guide diu iki sei se do wa iki to mo wa center chunga iki phinu yong le democratic ta iki phinu wa hele chun sympathy chu umding center antagonize ki bol ale holding a state chu against sai center be chu ilung thayu ngai hi center lunga ki hol la kain ki hala hi chu Kuki-Te hin amon yong nam ngai lu duwa in a halohin ki hon yong NHIV ki hon nading chu nam ngai lu na ka bon nam ngai lu che constructive video alo le destructive video chu ama individual alo le mo po ho chuna kilhan themu ngai in tin chu chun ki hil dau ti policy le ka thesis chu Kuki nationalism ka bol hin nationalism ka bol le ka in ki hal he ka ti the tu dai kala se poi kalung hang poi mipi na kho sa je a sentiment san ja bol he ke thi me ni chu interview on ka sei tan tu na chu itogo hi mol so anti wale assess ki bol de hi ithane we a hlo ma hi thal le hem langen yong mi phapo we ipyam tu nia credibility nei now he offensive hi lo defensive hi victim hiu ai wanga mele narrative in amahoyo victim a ki sei do go hichwa chu ho thom chakhat yong chu ikitu wa labo way forward ding kitu mona digging up dirt ibol ba wal MLA ta SO ta SO ta imachal na di umlo e ho le ho ki kha di hi chwa chu ikitil ho na di wa ka sei nom chu thom cha hiu yong len ikilung to wa he le sympathy chu government of India nong ne yong la sei do lo de hin Lacy chunga UN European Union yong ilhuno tan chong to counterproductive in chan ahin sei da tautin world sympathy he Manipur issue ai asana sangi ji capitalizable di wale e ho sung he thom cha hi yong len tribal Christian minority yong len ikito wa hele min in pan pi thei du din mon hi ikisim bo ngai a chom chomi ge lo wa ki sei set ki dam nei bol wale ko ham khan sei hele ki tu mon khat ki thopi le khat lang lu hang ding khat ki thopi le khat lang no mo sa ding ki don da hanu ti hi practical hi 92 year wa yong
tua chu e ho dinga chu the best way forward is let's be united against all odds. Ibol khelu mong le ikho diu isei to diu ikingai dam diu way forward pa chu platform kum som se gi yawai ne so the government of India ki ho nahi nurture bol diu support bol diu hichita chu MLA hon aizola meeting a bol wa he hichu establish ki bol he so ho chun dialogue chi meeting civil society le MLA ho chun chu support ding hichu consistent ta chi pi the wa le ima chal diu hichu khel ding chu tu chu Mizoram government pan CM pan ipisayong le ama bol chi yong hepun noisi na lowin koi madang ni pi bol the yong lo hi to chu e ho chu lo mu yong le neo yong le ikitu wa hi le let's keep the flame alive with truth and in the right spirit ti chu ka say no me ka pa e Dr. Seilen yung an Satan ahin kalunggi dinga pu Aron nang ahi network hi boy jab ba ki dot jing mau ma kihizin pu he lang se yung hello Aron na network hi hoi hom ta tham no ki je chen thei poi hello okay kisa the tu chen hong ki je e nghe okay kisa bằng luật luật riêng tan luật luật riêng na network ngam mi piam kisa tam hong ki je ji mong ki ji ki je thei ta poi hello pu Aron network hi kikah poi pu Aron network hi tham khat boy ja vele kilo min to chu Dr. Seilen na say chu what is more important is I mean political dialogue hi 90 sa pa na hi in the mu zo lo khat I movin when political dialogue a si in chu ta ting le UPF and Lamkai no yong le chum ma kyum wang hin a convergence of min political demand khat no men icha chu ki chi khom he sa pa ni ke na min chum ki sa ta bang he ti in chi chu ngai no mom the jengin ki pa men a hi wang hin kaga sei be nom chu mi pi ho concern chu I'm just the spokesperson of the people's concern sia hin a sei no mo chu ai le gal nei hi ji wa chu tu din mona hi mai le hon they have one unified commands korong ngan ba noi a chun unit chom choma ki hanu win lang khat boi le chi unit in dalu ni na ki ti to win e ho chu tu din mona chu tu nai cha chun ke no in pi ha ke no no ke khai zo si chu kuki army hi ding hi ta phon do chu mi pi zo se ki pai aji chu iti ta ting le inam si pe ho hi khatna hu win min khatna kal sung di vem ti hi ong ki dei jeng hin hi cha hin demand masalanga chu even political demand ayong chum ini hi khawin to hi pathin thangwa na ta kha chu Dr. Seilen na sei bang chun political demand khat na chun convergence ong hi tan chu ki pa men ai le mi pin a dei be kin hi pem ti le gal in ei ji wa chu to kuki army ki trading hi tai na hin ti le langkhana hon chi chu ke hon ka he pa po ve an ti ki do le cha chu mi pi ho hin akinep na ki pa na sang ta hong hi pa chu noi langa leng hakit tabang hung hi zia chu achu ti le to chu Dr. Puina sei le chapani min chom hin khat ki hi ati banga chu a ground nga chu chai sei thim sanga chu ai thei le affects pa do chu mi pi ho hi sei pi ba phadham to chun kuki army ka hi ta we iti wa hele kangpok pi langa ho jong chun ke ho jong chu kuki army ka hi ta we tin khat chun chi khom han lang a unified community power to NS nago iti le I am hon mui wane win sita bang chin ho society yong hin hita bang khat chun leader khat kene lang ilang aboy khlang aboy ti le hiti chun lang hin kikidal to lang gal hi kisat kom hen lang kizo le ti mi pi de hi ja chu chia ti chu kan po do kha he let's not adon kisa the ka sei no me kisa the tam
Akiza pu Aron không kiza Sana Seilen in saying interesting no mo wang na sa hivin lang di tham khat in saying kating ke no UPF idi tinga le ke no yung chu au poi thing noi 30 vajen ane ki mo hung ki gom khoma ke no an si ma he chela nga UPF yung chu so ma ta chung ki gom khoma khat noi a UPF a hu ma he chela isu men lo diu chu Kuki isu zoom in po kom ine ba wai hin he UPF in a ki gel chu ipan khom lo wa hin gam tui di ki dam di ja ener no pu Aron nang hi network issue ma mang dan hi no hi akiza take it boy chika la chun doctor puin heng hin be lama ai le pu Aron no akiza take it boy kan dom ta doctor puin nên dòng pi bo mipi lung op kai na mipi cho hoi hi very idealistic ki pao ma hi it's a sentiment chu logistically chu ahung la chun nading chu ki pe the chu ki pe de hin hi chu parallel in jp at the same time convergence in eboinao political demand hi chu yong chu ichi pi ngai hin kate ka da chu ki gom khom sau ti chu le demand pau chu pursue te ti yong chu na sei de yong chu he pon hi te ni cha chum chuma khan ni yong chu ngai ka sapon unified hin ading khat chu organization of Thation Bolin tin at the same time political demand out to chun parallel and hom la chun dei hi ai la tua chu IP tele min ni yong le on ground ke tikit le te ka khana kang up hanga chu UPF yang ke no yong hi no on ground na no ha angai sa dung zia ke chum sei lo kidal to hi ke tho to hi similarly to san pulang teng no palong chu ti tho hi la sam no chui lai la ne yong le hlang pia chu common enemy wang khat common political goal in ei wang wa chi driving force te ni chun alone sa tho hi chi chun ka sei nom chi point na chun heng e parallel movement man lang ground na chun civil society wa ho bu ang ko yong ho hi min khana him ki won ding chu chi pi han lang ahin hi chi achi pi pe de chun khat lang chu tan sa da hoti the political demand pa ichi khom na pa yong chu ki thu khom in chi jing an ti chu mi pi hela ko hela ko ma chu ka hin nge na he tin lao te ai la chi topic chun chang mar khang ti aban question aban na chi thi diu ham e pha do hi pung ko ma khai hong de san aba na hi ai la na khat kukin pi secretary pa ong chun lung se tan nei na nga hat pi win lang aba na hi mấy lệ hòn narrative za za da se me ven abang le illegal immigrant ti ven abang le forest encroacher ti ven abang le narco terrorist ti ven abang le za chom ai sei khum ven isela sei la hin narco terrorist hi montena hin tu hin nasata in athe zal ven ta ting hi chia hin nasata ei ngo ven am hona sei hi apart from the poppy cultivation thing noi anei ho chang yong hi they are drug peddler am ho thing noi ho to ki thova poppy cultivation bolwa tuta tereng le golden triangle langa kona hi drugs ho hi smuggler bolwa hitia hi mo hin revenue ari so hi ati ja hi nasata hi narco terrorist hi ai ngo o hin ichi hi nang ho kona ichana chu hilchina mi pi ko man nei nomba hello pu Aron network kisu kitpon Dr. Seilen nang mama nan hil dam cái chun cái em general secretary pa ko ma direct na bol
hello lai to ka sei pa chu man mai len Em nghe. za za na narrative ma ingo kum Helai chu reinforce ring ga Seilen. Khat mene dung cha chun haptama sa chun the printer numei khaden journalist khaden Lamkai interview bolen chiwang chu haita ki se tai narrative kiti hi anom no ba sei the hi ahin hi chu credence pe na ding chu apartment in ignore bol na ding apartment chiwa chu eho pawin ki Seile sai pin a lamzo ding chu ki zo de hi Lampia wi cha nei hab ho chu noi sin na lo don lo de hi ti chun ka don but no men cha chu ho ni focus due to a demand power hen koni pi sei yong le a sei ho yo chun azu sei yo chu a sei wala kita san diu hen mainland India zinga yong mil ham zo po winter ti chu ka sei no men he chu elaborate approve pe ding chu ngayong ka sapon ga sei dinga chu mainland India mo chu aching themi ho sanga mail ho sanga ching them dim se na hi information nang chu tu ni ade media hotline internet na chu mi hin ground reality facts he heads okay false narrative misleading narrative so he ama say ho yo chu kis boy to le amo la mo ke le mo we hin distraction amo la mo ki bol we hin chi chun helang yong chu e ho distract hi down te chu sang chun e ho i demand pa i focus the power chu concentrate bol ti sai pi lam job thau ti chu me pi ko ma ka sei no hi chi narratives ho chun ki su boy it's second hand insignificant ka sei them na pun i priority i focus lo while distraction ni atama tam he de tu ni multimedia am na so let us be circumspect focus on our issues what is primary what is important if I'm center in ekat eho akona za adi paw hi kho zo hi an pusiam pa na sei nonom ke sei tabe ta eho ni bol di ki bol pole adang ho hi distraction hi eho nam ei daw ti chu mi pi ko ma ka nge ne hi cái pa mai mipi ho zo si ko ma iga head due to doctor pu na sei bonga chu ikal son la hi ai hab ding ui cha chu tam ding hin ai lo le dem ding tam ding nei wangin hi cho chu ki pui mong sa paute political movements a China solution ga lun new pa chu tu pt a sei hin a China ka ga do nom chu tu din mona hi gal din mona hevin gal din mona hu to na hi political movement hi chi jom pe hin a chuti le chi te ni hi a lo thin lo chu kho hi ji hin hi gal pa hi zo a pha hi ai lo le hi chi gal hi ipiti ki chai dinga hi UPF to keno na dai bang ti hi mi pi lung mi pi question hin gal din munam ta ji hin gal chu agal sa de chu mai thal dam ho hin volunteer ho jong ome volunteer ho to jong lang pa sei ding chon mo na sei hi volunteer ho hung hat le tu to existing SO group ho lang hana insecure jong hung hi ji ben chi PG ham aji chu jo ta common enemy in event common enemy ja chơi họ hi khát nai hum he ven achu ti la common enemy hong ki chai ting la khat hi lo diwam khat achu chu khat hin abana chu hi chi gal hi how do you want this present conflicts or the war between aga to end koi na do ham pu Aron ama net ba song ki sula man ni sei pi lo ki pa min te Itana na pau na za thai la so tai out kihin kazai na net ba hai lo ja to ki sei chu som tan ga sei leng hi chi gal hi a lo thei lawa e ho nup le da bi e ho nup le da lo hi chi gal hi itu hi ta in hi chi mi tam ta in a sei hi gal itu ngal ta ven ipizai ho hin gali kap lo ham biza gal bo I do ham a chu ti le gali nei jo a gal kap ding chu thal dam ho hin thal dam ho akona chu chi gali ipiti ki chai le a dei bam ti hi mi pi thudoh hi chi gali ipiti ki chai ding ana dei bam na o ki za poi aga admit bo lo
Nam mute na lại hello unmute này bảo people don't sit Aron Aki got ka kan nghe hey cho chu cái ground na kahipon loi pa ran cho helami ground na center ang mai nam hai front line yong hi cái hele front line na ki pangzo lo central line na kapan jiu hin UPF la ke no spokesperson te ni hi ki pa ta chu ground development na sai dinga chu te ka khana gam ki phai cycle SO group chu officially hoim cha ki yaw thei lo hi ti chun he do hi ahin ground is in spirit ti dham moral ti dham chu mipi in a head hi ong le aza thei lo ding mi ma hin ki thu thei chu ki he en ki pau me kang wa yong ti bang khat chu men ahin tu a unified command se u ti ki lana chu dunia chu ho thing noi bo le ga ki sei le plan hoi ta ma blueprint ma midang banga ki go nga thing noi ki bol hi tu ti ta ajmi to te ringa chu te thei be lo hi spontaneous mean hin kap je wa defensive thing ki go do le 92 lang hi le tu yong hi tu cho hi le so cho sa hai tan aya hi tu so hi ki expect lo hin ahin gal hi patchen pan the ni panguvin gam gi phai la cycle le ka wa hi le more long chu achum jat hiwin hiong le enemy chu thakhat hin pan form la spirit chom thon nai to hi chigal hi India sunga so hin amongst citizens of India center in part la ahin hi azo chana chu party politics interest lu jong le a lasting sa nom lo diwe hin at central government in Munchonjon Thamara Kisita, Namoin status quo pro-establishment settlement nading hit the ahin. Tun young parliament session at home government Makonin, Home Minister Pan, peace talk at the end. Manipur CM Pan young peace talk ome at the end. Journalists on Kay in Dongwin, it's an gayum tam yadwim tam tin Kaychum to reply to Hatchaum hit like at the ahin. KIM and young to clarification and pain. Atwa chu a government in peace at the absence of violence at the a position to maintain kibol chu valley lhon in kaplo peace sai kehon offensive kabol defensive bo kabol conventional norms are chu gala he offense is the best form of defense kiti hin keho hena hela defense is the best form of offense ta kachipi pedo hi kiti hi affect cho hi le i hesu kevin e ho hen phaya ka chami kaplo phailong ho yo ni hung ka wa athi na im na mun yong che ho ga ma thi e ho chu hilanga sei dinga chu international platform a chu thi mi chan we hi international sympathy ne we hi chu maintain nga in tin a je chu ho ni ga mu ho hen state sponsored it yong chu di hen am ho ne ta ge bolo hen ga long ki chai ding hi e ho khana be se loading state khona loading center khona de hen state hin ai thei chana chi ho hi ma cha mu sa loading Manipur sung hai settlement sa ding ichwa chu e ho hi chen no mu la mo thu thwa ding ti na hi spell out ball lo wa chu center long chi head hin center on chin chu no de lo de hin e ho ding ai salvation no chi constitutional provision safeguarded dalo ut hi I right to hin demand hin apologetic hin dio ima cha pon ki phatlam na ding cha pon a movement bo hi sustainable te dio bible hoi lai tai kot kiu wa hon pe lo kiu la ki china hona pe ta bang khat chu hichidin muna chi mu kitile isei khel mai the to chu a kho pen chu e ho sung ikitu dio ta sam nom le ikitu dio ki sei se na cha phachum loading
ho kin a chum na loading I focus su demanu chu chp ding sustainable dio ji chu mo load hi government of India chun electoral issue yang avet ding chule Manipur ki ti khat state khat chu ho a chu ground is justify le yong le amo pi ding chu intellectually kilom ta yong le ground reality cha bol nom lo na dio ji atama tama hi yong le chu mo kin hintin ho kin chu ho justify ki bol dio in movement sustainable dio pa chu hi hin dunia zoom meeting bol yong hi adang dang athula la clarification phachom khat mo le ki pa omen idei bangwa lo yong zo lo yong le akidei cho I het lo yong le I het lo yong le ase hele pa hele apa pen pa political demand dal pao ikitu na pao he reinforceable wa ikithe to wa chi kumya lu dham sei the po ni he thakha thani sunga o mal pathen lung na pam be sen tin ai chu pathen khona ma hen government ng pathen khona men amanan pi dung zui ti tan tin inga pe wa he ho hen adi ibol diu ikilhep lo diu iki sei shir wa pachom deong hello iki tho diu hichi sustainable level apart hi phalachun ahi de pa inga diu chika chu mo mo te katipoi ibol diu hi ibol di pau hi kei suggestion jole center antagonized ball pote center bo hi he ho ki tho pi diwa state chu le ho against sa hin ai la state chu e ho khotna lo hin e ho khotna chu e ho sunga hin e ho sung chu ki to sela na diu pa chu I tha I zungo ki pito ti ngai dam thei the ding ki ngai dam ti ichwa chu focus hi wa hele ke mu dana hi I demanu chu le sei ta we a government ng toi phat ne kum nga ne anop bula bol thei diu anop na diwa che ho ni bi bol diu ham protest bol wa ang democratic gandhian non violence protest hi han lang sustainable na thei diwa chu ithu sei we demanu hi ichi pijing diu a khel no mo mai lawang la chun iwang sit diu hi tu sang ya so sei loy myong le adimana hai koi man compromise about lo hi ground al hasam nom lawang kai poi kala athu ala achu di chana ichi pi wa documented evidence uma interlocutor na ti jiwen ama he interlocutor e honi sei we hin ama ki sei dan hwele center representative ke he ti he I am the nga ho interlocutor e ho ama sa interlocutor num si ab ma thu ren ai on chu technical and ho be se poi ama decision a lo he e demand we ama kin chu le bureaucrat ahin the process to aman chair bola final demand to home minister pa ko ma appeal na political decision pa chu inga we hin hilanga chu ep bol wa ehon political lang ho decision lading ho chu et influenceable the diu ham ti yo chi gel wa source ep ma me ho lo wa ikitho the wa lo chun e ho issue he actualize ata hong so ding ba ma ma hi kinap lalandi om pon ahin ki mo nem yang cha hi thei pon hi it will take time alhoma achoma hele ho iwang phado achom lo wa hele ilung neu lo diu ilung ha lo diu sustainable ye chi ho dinga chu state of Manipur ki khan tai lo so option inei lo hi it's a matter of life and death existential issue hi imu tai na diwa chi pan diu hi ken yong khat we hap tamasa chun central representative pat ko khewen ki ho dinga wang chu hi le no matter how long it takes ka demanu chu ka chi pi diu hi chiwa chu imol so diwa le mipi to elected ho to so ho chu CSO ho elected ho SO ho ikitholo wa hele ithao chu ikisu lom wa hele center dinga chu delay tactics bol na chu chamo dinga chu delay bol lai se wa to the state of Manipur sunga solution chu hele chamo dinga chu least problematic a mo hi ho dinga chu amo gel pa chu hi thei lo hi ho dinga chu future sustain dinga chu survival dinga chu SAT pau UTT pau chu SHU India context a chu define ke bol ding le option ni bo me hi constitution ding ja either UT or state hin e on UT ki sei law na chu
center on kasita win because our primary requirement is security. Center in direct rule any wahile security something development will follow after that. To let a volunteer ho I lo le kader ho yong chu te ka kan UT mo ta we fit hi ho alung lut ho chu security force a lut the hi UT security force Delhi yong lo hila yong le a status ki bang a law e pyong ki bang so ke hi chu inei wa hi constitutional legitimacy chu inei part wa le to value ho to state ding zan ding ham UT hi ding chu ho kin yong he poi ahin yon yong constitutional legitimacy inei part chun deterrent khana do ding hi to a state forces to volunteer ki kap to hin yon says in a public so I'm holding in young heart and you security forces ma hi dio thalle hi ma yong ki wat loading government hi chu o mai le gali kho che in dit yong agel mai the yong le agel nonum ki gel tan government in strategy in nonum nei tan ho ini boy pi dio che ho pan mun na ho den mun I demano I sustained part hin hi chu I bol the wa hi le ho dinga chu hopum atu ti lo wale yo ki se sit kina movement chom ai lo demand choma cho itha inei cha su yong chu som se gi yo so dialogue pa ikisu name wale ho wang se ikisu ha do wale ho dinga hope amiti chu ki chai nan ka se no me ka ki pa ki pau me Dr. Pu in lungning ta le ki chi ta in mipi ho lung op kai na nin sei pi gen to ama nan sei chu ki pam ta chu I chung thu hi state government ko nam ta pon central government ko na we in central government hi ai thei chana hi ki su lung han lo phai ti chu hi in to ta na cha man sei chu inam piu hi ikal son na wa hi ki dem to ji wa chu a pha chom de ma cham pon ki sei se to ji wang ma cham pon ki lung to ta ikal son diu pa tu pi ati talon hin bang phanom ta in phat kha chun atal tale nom vin tu hin umbrella nia hum ta vin to ami pi ho kinep na chu le umbrella ni pa umbrella khat hong hi ding jong hi mi pi kinep na hin chi pa hi inegal jing de he ai pi le political demand khat inei wa itu mo ingai cha do khat na pau hi I think that's a stepping stone towards one umbrella ti chu hi ki pa me tu ta ting le panelist ho ko ma ka tim na nom chu tu in aban panelist khat nom na line chi masanga hi Dr. Pu hin chule pu Aron hin left nei na ball pi lo diu he ka tim na nom na ji chu mi pi hon jong a do nom ho thap khat lo men chi chu mo pha jong ji na pi na lai de we tu in pu khai kho ho gang te pu ho pu tin jong ke in na lai nai mo ila ba he second call khat in bong nge pu ho pu kia Kuki-In pi general secretary do ham access problem man ya ki admit do lo le kilometer so akuti ham e chuti le ki pa men mi pi ho jong lungning ta in ground rules so izu uvin ki pa men background noise ma cha pon tu in ai pi le Q&A hi chom ta cha ga hong tin ai bon cha wa ki jong le khalania ko chun pu Dr. Seilen hin ta ting pu Aron hin amani to a ho lim na ba na chu na hon jong le ken ka hin do na panglo do dinga lom ta ai thei chanin wang personal question ho koi do tin chu ta ting le I do ting le a topic related in jong ga dong lewen pan ti chu mi pi ho phat ga piket hote pu Aron nop na lai chuna puran jong te lo om ta lo na e ke ho lang network hoi lo hio okay Pu Aron waiting chuti le koi Pu Aron waiting out me koi admin involved wa midang ana admit na hi bo item kana participant khat ni kan remove kha le ni ne team di he guest ho khat okay
participant hi 100 khal hi thei loham tu pet mai thei lo hi version chom hia chipro version hia business version hung ngai ding chom hung ngai lai de ya okay to chu pu dak Aron waiting room om talon in admin hon chun in admin vintin koi tabang doctor pu ama net bang hoi lai ta hin do ding alom head ding alom lai ke holim na ma panglo ke holim na aman adon but na la ho chu avela question bang chu do lo dimen ka hin tim no me ke holim na wa panglo ka hin don la panglo ho chu adong nom no ba no phat ga piu cái pa me pa pu Aron avelin hong lut kit thein doctor pu in tam ta de sei ta in tu hin mi pi ho thudoh henge na ki za thei in lang net wang hoi lo tan dan he na no chu bang lat kit cho no chu atan lot ni hoi lo ten dan hin te na video chu hin off na video chu hin off ta dio net wang hoi lo ji chen na cái tech savvy lo yong hi boy so video chu hin off le chon na network chu hong jang mai thei sorry okay epi le pu Aron hong ti go jing lai hin koi ta bang thudoh nom mo ma le precise and to the point in ga dong te achu ti lo le tu ni meeting hi bridgestone a host to sana he ma ko na pi do du tai if ada question atha azong hin pontin jo pu moderator in ahin seya ahi wanga hong ki miss out ti ham khat chu ho village volunteer hole su group hoi ti di hama dang ho ka miss trust deficit umji pa hi doctor puin an se thei dam di chu injo ang ki donga aban persu ki bolo hi ja chakan se okay ki pa mi jalai chu doctor pun jang skip hele kilometer na to ahin sei chu common enemy khat in evin echi common enemy ji chun village volunteer na sa time training ke bolin garsa dengan home win eso group moment ek sikala mistrust pa hi epg aham enemy chu la jingin garsa du la jingin helai chu thing in ki sei le ground na kom lo zen ka don but thei poi aning ka khe poi aya example a ke het chana chu gam gi phai hele cycle hele kang wai chu aki tho thei win official a sei ding chu la hi pon a phai ta chu khe den aning ka ground thu wang chu ka hen chi wa chen ne ngai dam yeng wo comment ka bol thei poi ai le pu Aron in chip chu nan dot but thei da cái kia ra là cái non bút thấy đi à cái kia thấy ta okay trust deficit hi isei gì vin na ahin isei tan wa boiding in ka gele azi chu khatum lo wa khadi thei jong hi thei de lo hi chi ahin hichlaya gal hum ki patna chu thal nei te tale athing no thal nei ajo dokin na sei bonga eso group ho chu gala pangthe ding pangthe lo ti pa chu ground room nan te izong lakyo specific aga sei ding a chu ake ne fang chu tu ni chan ge a hi hoi lai mun operation area lo phum ta lo a hi tu ni chan ge pan ka lo ham ka ti hin hi chi a hin athinga sei ding in mun zo se akium thei di poi I phat zo na chan chan akiumin tu ni chan ai village volunteer ho to thing noi ki ka hi ke ho na ki ka ahin chan ge be ki hil na hi tu ni chan ge ka hi lain specific o ma la wang chun ki chi issue chu ipg ham iti ham ti ki ti na hi la chun don budding chu nom ding a hin specific ge lo zia chu ki boina ka to kha lo zin ji chu ki boinao chu ipi ham zo chen sei thei wa hele cái pa me cái ta jong tu nai cha chun front line na ka ga chi in
cái pom ta khát chú frontline na organization ti tàu tin thum le li lang hi duty posa chu khom ba nang chu chi ke khu chi ti talawa hi common enemy ka nei je wa chu hi chi ke ba lo na party pa chu chom ko ai ben frontline na chu ding khom ben le nau te ka de sei chu ka ki pa ta ga chu he o gal ma sang chun iki mu to le ki kap to le ding ai kyom he ji chu ai mi chi ki wang chun a party chom operation area ki boi pi hin tu hin chu ki boi pi ta pon lung khat ta na ke pong nge ti chu chi hi kang po pi langa frontline ka ga visit na sei khat hin chi ki pa men to thudoh ki dei hi leng phana sei dinga chu kukin pi ma kai na no ya UTV ana sia ma ba UTV ho dong hata hung strong da ole to a hi UTV hi itiam suppress ki bol da na hi da na ja ai selang context ang chu ki dong sam jeng nong chu ka gelin na ichipa hi Dr. Seilen a sei ke la kai ground ko pon silang pa ka head point ticket nin chi ko ham do thei ding kan teng le do diu hitan te chu ta teng le ke pam ta ga chu zo a question food aronin rising day ni chu please hin go seo ahead pu aronin rising day ni chun please go ahead buffer zo rising day ni chun in seo buffer zone rising day ni chun buffer zone he ipidin mun he jong le protect ki boarding koi hi jong le hi chi hin suke no ma chu ka ki din te pe diu ka ki tham pi diu hi isi ding chun ki go na akin nei ti pa chu mi pi na lung mong le jeng ki pa men na ya chu tua hi the whole concept of buffer zone hi chi ja hi manipur hi separate a hi tai ti hi even national and international community nei het na khan no hin chi buffer zone hi tu hin su beiding ti hi mai lai ho concept hi aji chu national media jong ka ha pon national media jong ka ha kinil now chu the whole the buffer zone is not at all there in Manipur ti hi mai le na ha se na hin ken ka se chu buffer zone is there buffer zone chu kichi tanomin ki buffer zone ji chu kyo complete separation kai ve chi chu kyo dinga separate administration chu alo thailo ti ha ta ki se hin icha chu to central government and state government jong le buffer zone hi la do ding ti alungai to hin hi cha hi nang in rising day na sei to na hi what are the steps you will be taking if the whole intention of taking away this buffer zone? Okay. Hichi nam lamkai khat hina chu nam thalengai seu hin ahin o inam sungwa hin organization chum imuve mundang trisan pulang ken ka command thei poi kangpupi district a chu azo ana sei bangin hoilai front line yong li chia hile kele nom jong le itapanga ki gele tai to ai kiare nom jong le ki pangkho me tai area chum khat volunteer jong le ki pangkho me tai aki ki ngai lue kangpupi district a hin ka ahin tu rising day nia ka sei banga chun ipuna nu chu tu nia gal ki pat ti la chu him la thal isang ya ine wam kum khat chi zo wa isang ya ki go nai ne om ti ki koi chanu ngai thing no song a gal sa denga mi pin thing no e ki ne piu hin tu ni san ya thal ine po ve ti wa la chu koi chu ki ne pi dio ham ka we ka ti nai poi ti jong le helom lo wa la gam ki hu zo lo hin buffer zone pa hi ti boundary hai tai tu ne a hi buffer zone nong hu zo lo while SA demand utin UT demand nong le hen government on hoila iting ai ke opi do have only when it is inevitable allo thailo amon jong upai dang nei lo ting labo separate administration imu dio hin teithim mana new sa ha sei mana rally tam chi mana muding aka gel lo hi I hu zo wa mai le lut thaila I khawa solution no pi sang thaile lai koi ting la da cham lo wa solution a bol dio hi ya chu ka sei ki buffer zone pa hi ku kyo ni chi mo hi poi gal zo wa tu central government in gal hi iti le ka su dem me dai ki ka wa buffer zone an koi hi ki buffer zone hi tunia hi anu phan wa khan la do ki ding ali pan diu salam thing no yan la eso ki ma la ground rule la pium jong le eso group ki han ipan ngam lo wali PSA demand diu ham ya chu redia ki ti ne so lesit nei ta kati ai poi ahin ki pa sang wing ki go na ki nei hin ka sei bangin area dang front line zo se ang ti chun pangu hitin igam sunguwa chu min in
peace nading IP bol da da mailen jong IP bo center government IP policy bol da da ahin mail lut thei le lai tha peace lai tha buffer zone to protect while atsai na la da som lo ese tu dingi ya tu chitu ki sei hin hiti atu ken ka chang se a kuki tu magic ka bola na ding ti na hi poi ipona wa ipan zo na diu pa ki sei Lalu tamat Pao me pu kan me panas awal. ole le Buffer zone hi technical hin, mail hon politicize a ball go do hin. Mail ho hin buffer zone to recognize a ball no low. A ball wa hin le mani pusa keta itin hin. Amo recognize ball low technical to India sungai mu hin. Buffer zone is central forces in a man hin. Hilai to government of India chun ada halo de hi. Iho chun hele buffer zone iho lang gamkai sunga cho likom khale ta defend bowling ai mo hin alanga chu akithoi ti yong le sei thei ai banga chu buffer zone to government of India and central force are maintainable pa chu mai leong lu sa loading alanga aku kyong alanga lu sa loading ti na hin hi chu tho de hi I le buffer zone to on one level technical as government of India to a citizen to ading a deloading maintain him. Ahin mail on politicizable pouch am ho to hin. Ehoding ayong to significant hin to a boundary kikah hitai. A boundary buffer zone of Nyong who cat kill district boundary dums we are cheh hin. Ehoding to till he igan yong le positive silver lining in the dark clouds ji ehi even while kimu ehi to chu aki khan chu aki tai mai le te chun te ka khadinga analogy khadinga nu pani divorce hitan ai banga chu western langa ho aki khan yo pha jong le anu mai nu ham apasal pa hamen divorce certificate chu consent appeal le legal to divorce chi la thei lo hin to ayong he ho he ki khanu ta ai ba legal certificate mu dinga to center in adjudicatable ding a khon na lechun e hon iki khan ta we ti pau chu legalize na dinga to mail lo chun ipidu I demand pa oppose a ball lo wa hi le cham na chu ding chibap chu hi na hi chia chu aki khan chu ki ta legal certificate inga o hi to ai a legal certificate IP form hong dam e ho de chu UTA hi UT tai lo chu ding option yang lo hi lang kana atua chu a center chun UTA penom the ong le bai ta bol lo na ding chu a mail ho yang chu Pakistan ho an hi lo wang chun JNK banga chu overnight a bol jeng de win Indian citizen ma hi chia chu bai ta bol the lo hin chu het the mo ngai atua chu government ding ang chu bai ha e ho ding a chu la ha pen a ye chu gan thei pen ho hi victims hi alang hana chu la victim hi lo now chu thing a sei ding a I hat mo ji jong u ai chu minority hi win I hat mo na de sat now chu a state government to ikina ji ai la tua chu a divorce certificate inga ka wa chu iti chan lu dam ti chu kona sei thei da a sei na ji yong do hi prophesy ball thei na thu poi ho Lamkai ho gao lang themon het ol wang khe pon a ground na dinga chu central government and adjudicate a ball ni le bo chun materialized dinga hin chika chu ho issue chu hin na di wa chu ithi lo ngai hin Ithilo na diwa chu hinu ngai hin na diwa chu ikito diu idemano chu pursuable diu persistable diu tailo chu eho dinga chu kindang lo hi to chu a central forces chun buffer zone to maintain abol tai di is a community ni kina hin ehon chi tawin tiong le chi lo diu hi hilanga chun chi chun kinop sau ti na hi pon eho dinga chu ground reality buffer zone to center to
center chun la alang pan pin nei lo a chu community ni ke tha to lom dinga chu panala ding chu lo thei lo in abol dio hin e ho yo chun leakage ma hunglu do la chun ki defend you chu volunteer ho right hin hunglu bel chun la koi SO lo chu ground IP chat chu ke pon pulal dengan MNF movement la thu se hil in a ka phat le tu ye theg lo ke hol da ba ma chu ki phal de ti chu alu thei lo hin che chu hi lung gel je mu ti itha isen ho I bol di ho hi e demand of the kito a hi a materialize lo ning asul lo ding a hi ikito tai lo zu lampi dang om lo hi hat mo sa thom sa anim sa hi ji azu lung neu de ngai pon ei chu government of India a back diwa chu oma ahin government of India chu lhon sa wa hi le e ho chu abandon a bol un te katipoi hiong le ei pan pi na diu chu isu ha jo diu en sulhom po te ti chu ka nge na hi cái chú neo khát gà xây nghe na cái gì thế à Kizai. Kuki-Zo. okay tua ai xây hi nghe iki ho hi a meaning tham khát sâu te e ho ding nam sunga ipi bole men e hat be dio ham ti jong hi Seilen ka de tu din mona chu hi nghe ke no UPF chiteng la volunteer civil volunteer umai hi hichilaya hin ei ho movement a hi lamkai khadina kum khat sunga dialogue in neiwa ei ho sunga meeting hung ki bola nama dinga decision lading abani pi boldam ti na hin ei ho le hon isu mo tam ta kamune ka seinom ei ho ji a thil chal tha thailo ka muni mei le yong ti dan central government yong ti dan ei ho le ho ti to thailo ja thil ki tan den ne tam ta lamkai khat hi nai kamuni tunia ei ho hi na a slow thei thilo chu e hon isu to thei ve ka ti no me example a tu ni hin I society wa chun central government in to hi meili ho lungel meili ho demand pa chu SO abrogate bolvin lang dialogue bol hi win ati hin central government thi anum poi abrogate ki bol loading hi chimana chu meili ho demand mana chu ipia dialogue hi continue loading ti na poi the last week at Delhi government interlocutor teni offline thong ki mutoin ahile dunia atmon society akona adei chu iphamiti ahile nam sunga hi government to thalanga ki ho chu kuki society sunga chu ke no UPF ahi ahile itanga confidence ka nei diu ham no to itanga man ki ho tha na nei leveng mi pin accept na dem tiong interlocutor doubt hi here chu eho society a chita bang dau chi nei wa le iti chal dham hi chun hi chiki ka ai problem lai sei diu hi lo wa hi le now dispensation a thom tai government a thazong tai they want to take up the issue a hi le peace wang chu ai thailo hi hoila chu news a Manipur CM pan MLA zaram phat ko kyo ye ki hi sorry na za the ho nam Kazave. Continue, please. Ki ho ta bang hi society a lo ngai peace ting ai le political demand to ki mo sei ta lo ding hi ya chu ajo ka sei bangin e ho sunga achi to theina dinga chun nam thalenga ke no UPF in government to ki wa hele public has to have full confidence and full trust about ngai ani na chun civil society organization tam ta in khat le Prime Minister pa dinga khat vele khanin til khada ziding khat vele khanin til khada ziding ki ti chu central government dinga very confusing khadi hichi hi eho ki chu to ding in kamu nei chu ting le lamkai ho hi gal hizat gal din mun kum khat wal ki to tai ai le nam hi na ke organization ka de mana ka chi pi the hi lo ke no UPF thing no yo si yong ke ho to mai MLA zo siong ngai CSO zo siong ngai meeting iko yong le ki su tu thelo en nam ya boy te ka na khan ke no chu pu PS a zau ngai tu ni sang ya pu PS meeting a ka mu thil hi resolution ila forma ike ho ki mu tu thelo wa le boy ka sai chi chu hin Ke pamen adi in
Continue. Enjoy ida thau khat hi sunga to ke no UPF kana ding teng la Kuki army hi chi chom chakhat ga ti ken Kuki thing no ya pangzu thi Kuki army hi jing etia ka la hin 2018 na tun Ebenezer ke ma peace ke ma chi ko hon ke ho peace ke ma chi ko hon na mu diu hin gate khu ke Lamkai ne kan na tha si mu win hi cha khu home of the Kuki army kana ji gate na khu Ebenezer peace camp home of the Kuki army Aziz understood na ki jing hi galum phana chu gala ki boye hin UPF KNO ailol KNF KRA KL thuzong talo hi galbo ki boy pi jing hin ale tu hi khatna ding ti chu mi pi de hi ya le gal sunga iti ka chu KNO UPF khatna ding chu agenda a ineiwa iboi pi hom ki heman lo hin shooting le KNO in Kuki army declare a bola KNO lo ho cho anom lo tabanga ise yo lawang chun di lo ding hi ti di lo ding hi Kuki army chu thing noi zo si chu Kuki hina chu nam sipaya pangzo si chu understood Kuki army jing hi ti dinga le Kuki army declare ki bol ma sanga chu KNO army ho EP hi wam ti yong question bol the ya chu ken ka sei nom chu apa dinga ki bol hi apa ai wangin inam sungwa boina chu piam tiale nam hi tai chi video khat hi mi tham kha se sen I bol ting wala boy ato atu athing noi organization tham kha chu ke no noya lo ho chu a meeting ala ki zawlo Kuki army hi taute ti chu lo wa Kuki army iti chu Kuki army chu kyo jong hung zaw wing te asu koinung chu ki dal le da ya chu thil chu ipiam abol dan pa hi nam hope le to ai gal lai ta ai thing noi jong khatna nading chu chance le na le ri hi chi pa zo hi ko hem initiative la ding chu hi chi zo hi boi pi le hen ato Kuki army ga ki samana chu ke are la mang di lo wa ke le la mang di lo wa ting la ki ho yong chu Kuki army hi lo la ki di lo wa e bol dan pa hi di le ka dei sa na pa ka sei no me hin 2018 as ken yong ge na chu home of the Kuki army ka ji ja chu Kuki army as ani ki gel mong hi ti so ka sei do no men athum chan na chu ngai lu ja ka sei hi gala he gal ki boi pi hin I ti lai ka chu ke no UPF khat hi ding army zo si chu khat na ding ti pa chu namin I boi pi hom ka het man lo hi igel ta wa hi jong le nam hi na chu ke no noya lo hong chu ki ho kho mangai ya Kuki piam khat chun meeting chu ma ki ho hi le phadam tiwang hi vai khunung hi jong le na ka sei no me hi chan chu he ka sei no Ke pau me mi pi ho lung op kai na chu le Kuki army ta hong ki phon do zo wa zam ta pu thang boy KNF president in social media ho ke wan kai po ve anti ji wa chu amo mi pi lung ge la chu to bang gal hin ei pui khom ta ve ya ke pa lai ta ai to bang hong gin ja chu ti da na chu ding khom thei lo am ti chu mi pi lung ngai to chu hin tu na sei banga chu etia chu koi chun Lamkai ai na nading chu initiative ke la ai cha chu ke phong do am kyon kai po ti chu ai in ai pi le tun jong I lung thimu chu khatna dinga lung chang I put pau chu to Dr. Seilen in iki lung to wa ikal son diu pa chu tu pi pe na ti banga chu tu ni in mi pi na ki dei hi the nation is more important than the party chipa he mi zo si in gel thei han lang party pa hi chi I nation ho I community hi ahin lo la party yong chu hing de lo ding pa hi mi adin tu tia mi pi kinep na nam si pe ho hi umbrella ni pa khan en hum thei la ti hi ka vi so hi ban na chu ka taw jing nau khan he na ji chung chipa hi one point not to miss one point for example point khat na gal masanga chu nam iti tinga le iboi pi hi nami khat hi na dinga aboya ki gel chu tunin amin sei jeng leng zomi ho hi aboya ki gela umbrella khat noya an ki pi hin gal zo hin nam hi na khat hi taute iti wa le pau khat tho se hi khat hi u jong le nam chu ki tup jeng iti u hi jong le clear ngai na ke ka concept clear lo ham no ai clear lo ham gal masanga chu nam ki tu di ti le I accept thei lo ho na ki bu
ui pi hin ale to hi gal zo a hi gal ma sanga chu tc khanga yong chu min ke ho chu ma tc yong la chu ma kum diu hi chu chan pur chu southern manipur southern ati hin amin chu ma kum diu hi ke ho ati hin ai le hi chu ki bui pi hin gal ma sanga chu nam iti ting la boina chu mo hi boinam tin to hi nam iti ting wa hi le nam iti pau hi ipam concept chu clear kit ngai dunia chu e ho se hi wa hi le Churitan pursi control zo diu nam I claim zo diu nam lungthengsel ka se ki gel masa jiu ngai kilimo bol bolwa izo lo ting ole lamkai ho ti oi mo hi thili thamkat analyze bola na move bol ngai am ti wang hi dunia yang ka se no me to chiso ti tu hin tang pana sei ding chun issue hi na sei bang chun zomi lang ho chun na sata chu chi cookie politics chu da sata chu suppress boarding pa chu lungai to chu an hinan te yong le pathin ni politics issue hing pi win cookie meni ni thi win cookie meni issue mun te na ki poto en chia chu tunia hi mi pi gel pa hi ai pi le ibon chu nam khat hi we a hin hi sila chun pau khat tho ho hi khat nin ding phat phat leo hen mi dang ho chun mi ki ngai nan ai nei thei min tin e ho li ma chun mi dang ho chu hung thein te ti pa chu mi pi kinep na pa he I nam khat I ti jiwa sam ho chu ga pai nau chu he pon na ai pi le se chunga hi a hat pa mi na be le e ho chu khat nin ding khom ten han u tin mi ho mi dang ho ki ngai ne thei leo hen ichi politics a chu hung cha he ji chu zomi politics ngoi vet na le theng pa sei de nga chu PTC jong pot do hin ta ting le izan ham khat jong khun nam phua jui thu hin a hin amo sei hi a cookie politics a chun ke ho hi hung ki ngai thei wing ka ting ki sel thei le weng bibja chu ko pom da don ti thu changa gin ja chu ei ho pau khat tho ho a di in a tam pin jong he win area to pha na lin pin hi ja chu ei ho hi khat nin khom ta di le hen adang ho chu a bei sai isu ki ma mai thi san ma mai amo chu ki pai thei di lo ti pa mi pi voice ja chi chu ga sai do ko ya ki pa me okay thudoh chu adang om ta lo le om na layam ki pa min panelist en yong gei leong le tu chan ei pan pi vin thudoh khat ga la beo te in khar kan do thei ja yo jang nge cái báo mình là tu là lâm cai tên ni rằng imu le lung mu no min habang kan le emotional ki hizin na pan la do gen le wakin kan do num cho hi le tc in a demand live in jong bodo modern in a tivin in la part chan ham khat in a bol vin la an ki lo thung po in tu union territory ticket parvin pondicherry modern itiki vin hi le hichka la hen mi model ho gala sa chei ho hi unique a chumbia hi gp the lo ham atiti lo wa hi le pondicherry model ila on what basis are chei what so hung to a hichpa hi neo khat ga het no min na dr Seilen I khat palin in don bot thele ki pau me chi a model ti chu te ka na ke se yen che chu hi thei lo de hi azi chu India he UT thu se la gate u men khat cha hi ki bang lo hi e ho dinga cha nai pe na chu Puducherry model chu a kilometer nen government e pi diwang la Puducherry model a chu e pi de lo di hi e ho dinga chu MLA hon Delhi a legal expert constitutional expert Kapil Sibal team ch engage bolwa Kapil Sibal hin no ding UT chu ikhat aman customize kabol de hi ati hi just stage to phalo lai hin e ho model chu phat le gate ta chun tek ani ong chu anayu menten agamla menten ai chat chu kibang chat chu lo de tek ana ki sei thu bo hi a kho chu hi le ss chu na ho hi SAT pal chun anai pen as UT ti hin chu a part of the le holding out to custom tailor made to hung tho de adang ho ki bang chat lo de te ka amana chu am ho aga kila ti ne ho hipo hilang thu chu isai diu le zoom session a chom phat ngai en tin tunia dinga hi
cái phát thì hung cái trái đình đan nên ông tay nên ai đâm bên lăng release này ball đi đan nên ông tay epi le ki pa me doctor pu thudoh tam ta ho precise ta in don bun anin pi win mipi o jong lung op kai nau tam ta ki thak sa ding ta sanamen tu nung tu ban jong le a leader is someone who is answerable to the people ti chu a hi jing jing in ki pam ta chu doctor pu pa sa ta ka chu mipi sentiment a san lai ta in ki hal da jong he ma hen lang hana chapang ho chun nasata lunghan na action la ding chan ge jong thu and say nai wang man that's people sentiments we are we are standing with the peoples we must not harm ti ama tu chang khat nen ki paum ta khat nen mi pi ho ngai lut dan it's an ham khana man ain ki hal wanga mi pi ho ngai lut ja mi pi ho chunga chapang ho so sang na thei ho jong chu aman dai wat na bol ka hin mi pi na ngai lut na ho ki pa me ti chu tu nia na ho lim na ban na chu hi chana mi pi ho chunga thil se so na thei ho jong nana hui do sa chu ka ki pa vi ti chu ka sai do he chu talon chun pu aron of the legend i do no ma le question khat ham ni ham chi chi beltin pu aron in situation don like pa min te aum ta lo le at sai na ding in pu aron khat ka ga do no min join doctor pu in lung thu bang hi ta ve tin number 1 khat chu tu tua so group mo event CSO hin chu ta ting le MLA so hin keng thuma hi chi thum hi very important in chu ti le CSO ho to hin ichana hi SO group mo hi ki za to jing ham ani na in ai ho dinga chu apex body an nei hi cookie in pi hin cookie in pi ha thailo na hi adi in alang pia ha seo hi cookie in pi hi kang so chan pul lang hun cookie in pi ha nading bong ha nen ai wang kang po pia hin cookie in pi ha ti ja hat thailo ham ti mi tam ta to do hi jing ji pa hi nangin epiti nan hin chet ai dam ji pa hi ke a ko na ka to do na ji pa ha chai na hong ding he cookie in pi hi ti da na chu kang po pi la ngai hat thailo ham ti to do ai cái hệ đan nên năng thudoh chu chu chan pur lang zo hi aku ki ho zo hi hat thelo ham ti a hi kalain aji chu kangpu pilang hi alang khaden chu chan pur lang huinun ki tho tho yeng hi gale tol masangayang chu chan pur in apat lowa hele kangpu pilang mi pi hi i pi ha inop je muti da ka chu chan pur lang zo hi ki zui ji hin ai le gal masang yong igel do je mo ngain gal masanga mấy lhon atala government policy chom chom tam ta ho i thu lel ho attack ki bol che le tribal status tribal rights attack ki bol ahin kuki ho chunga hong ki bol ji teng le ke ta in jong CSO ko makan sein hi chi kuki hina I fight no wa le izol diu hin tribal hina I fight ngai hi ji chun nam sunga student body ke so se chu all tribal students nago to kiloi khom hi vin rally bolu jong le pi bolu jong le tribal issue I fight di hiti han ki se hin ai le Turisan pulanga chu role model in ITLF gal masanga no min ITLF chu ki to mona tam tam jong le aku ki an lang tribe dang dang yong la bon sa ke ven an to so thevin ahung ki to vin ala gal hu ma chu I movement a focus chu issue hi tribal issue a fighting hi pa chu overnight na ki khel thelo khana chu Turisan pura ITLF akiti banga chu kangpo pi district ang chu committee on tribal unity ikiti ka hi hia hi kukin pi ki pai na hi lo hi chi he thim divin ka de chuting la akangpo pe chi biting a kukin pi hat dadam a kukin pi tai lo dang ma chaum thei lo chi ti hat dadam Turisan pur lang banga tribe dang dang kuki pomlo na nam ometi na yong a hi pun a kukin pi chun a hi na bang ta a thingin Seilen hen gal masanga chu kukin pi holai hung chom do a chiam pa ade na umlo
chú tiếng lệ Kuki-Zo kia thay lệ Kuki-Zo chú eviction dinga lệ Kuki-Zo bộ bang chụp lăng hồ bằng Kukin pin chẳng nghe initiative làm mipi zo chun ki ngai ne thelo amu ham ti zo en ka gelin tunia Lamkai khat hi nein Kukin pi chu a hat loading ti wang chu ken jong ka dei poi Kuki hat he ni ti wal Kukin pi chu hat ngai ahin amon ki gel do diu khat hi a phat sa a responsibility ka la lo ji wa hi society a hi min dang khat ong leng do khat me hi chi le a phat dung ju ya hi thili chi to dham ti pa zo hi lunglin ta ki gel diu ka dein jang penin sei yang lang tua yong nam chu ke no UPF chu to ding chu ko tu na su to thelo IPLF na su to thelo Kukin pi responsibility Kukin pin tu nen thing noi zo si meeting dinga nam thing noi jong khanai pan lo la khota iti wale namin Kukin pin chi responsibility la lo la ko ham nam sunga la dinga hi chi responsibility ho cha kila ting le ada chum lo hat ding hi nang la kini hat mo sa the poi nang la kini de pana hat sa the poi a responsibility an kila teng la hat de poi chi chu ka sei no me you're mute ki pa me lo ki che san nen pu Aron nen an sayin to the point ahin well ko na jong de lo na not beating around the bush ahin adi Kukin pi yong chu ko ham Kukin pi hat ding dei lo chu ahin a sei bang chun in the nick of time chu am ho in responsibility la lo ji wa chu thil dang dong chu hum thei kha hi ja chu in sa bang den mun chu in pa ti chu man hi chen chi pa he Kukin pi as a whole Kukin pi Manipur hin Kukin pi Sadar Hisen hin so it's pa hi responsibility hi aphat cha hi ila thei theng le ko ham hi chi responsibility hung chu diu chu hi he chu ki pa me ji chun Aron kan ken pivin in sei bangin Kukin pi chu he lang hat ba nam pi chung sang thal soi hoi jong le agom khom ding ma hin I chung thu sei ding ma hin chi pa hi I sei bangin Kukin pi hat nading hin pan la khom jing mi pi hin chu ta ting le nam se pe ho hin physical song khom jing ti chu iga ki vai ta now hin tin tu in a sai na hi to lon hin bridge langa host ball ho in ki pat na taw na ine to lon hin a sai na ho jong taw na ho chan ine du dei sa min chi chun ke man host kan ball na su khel ball pilom jong ne ngai dam lang a hin de in pu Aron hin pu Dr. Seilen hin amani chunga avelin ki pa tu kan sei patenin phathei na bu han lang nam pia dingen lungmon na chuta ting le ki ngai na hung hijing min ti chu ga sei do nom he over to the bridge ke pa me abonin ke pa su kayen Dr. Seilen he pu Aron he chu ting le pu he jang he tu ne la pa na interactive discussion ne na chung wa na chung chi na ke pa tu kan sen so le we have our differences ki ba lo na ji nei ju sei yong leo I het sa weta I ken to request ka bol nom pat chu pu Aron ko ma request ka bol nom chu ki ba lo na ki tu mo na inei ho chu aki he su ken mi alina ne ni het su ke weta ai wa ken khen do nom chu ama abana hi hoila ya chu common ground ki hol do wa ichi khom thei diu ham ti pa zo I them khat na ngai dan hin se pi le chun tia chaina dinga request kan bol na lai he pu Aron iti Seile Lamkai hi ki koi mo to jong ki loading ahin ke hin thil hi ka Seile ka vele le thei ji pon ngai daung ding ahin na to yong ka sei hi nam hi gal chan ki to ta ke no UPF meeting I bolwa hele am nan khana chu nam Lamkai ke ti wa hele nam Lamkai ho chi ti meeting a hung lo the ham ka ti atua gal tol din muna in le lo hizat kyal ta su pi le na hizat kita nisia front line ami hizat a thiding hinding hello gal din muna ki ma nam hi na Lamkai ho meeting bolu te ta ai ki ko to wa ichi thei lo lai wa I ti teng la chi Lamkai naw panila go no ham ichi hi first simple change ichi hi Lamkai ki kim lo teng la resolution yang ki la thei poi resolution common agenda cho thei lo ting le
aban ipito dam ki hezi lo tai ke o hi alang khan alin pen kai pu ve ani na chu i society wa hi nui zalum ta ka sa khat hi Churachandpur chuteng le kangpok pi teng no pal chandil i cheng uvin meeting bolu te tele manipura ki su to thailo he ta mom ta khat Churachandpur bolu te khat ve tiutin Churachandpur chi jing o te kho ka sa poi ahin Churachandpur bolu te tele district dang ho in chi ha sa kangpok pi bolu te le district dang hon chi ha sa ahin aizol ham khana ghatiam khan ai bol ki mutu the hi cho ilungel ho hi nam hi na khat hi na ti pa hi chilang ka gel ji ting le gen thei thu hi wat na lai ham ka ti jin pu bezep le hen tham khat hi akhang lo lai ong kha di hom ka ti hin e chi chu ka sei ta ne zo ting le mi ngai dang kan sei do ki ding hin na ai wangin e inam chung wa hi some people have too many things to lose che hi lo le unless they kayong Lamkai ke hizong le Lamkai yung itambe at uvin and too many Lamkais have too many things to lose na hi Lamkai zo se ipin tha ta ka wa wang cha nam wang chu boy hi chan chu he no question chu ka don bon no simple non na la team diu zo kai kan request e ki pao me tu ni tha Lamkai ho akona mipi lungboina tampi clear jong ding akiap be jong mai the yong ai pi chu yong la ki pao min to banga mipi te boinao address na bol the bol the dinga naman na phat man tam to na hin pi do wa pu hezang ahin pu Aron ahin Dr. Seilen ahin avel vel na chung wa ki pa thu sei ki noven tu ni tha Q&A session chu chi chan chun hit kantin tau na ki khen na tau na dinga hi koi ma participant ho lai ga het jong mi in pu he jang in kilo mo jong sa da hen lang lung si ten tu ni lai program mo khum khana tau na in nei pi le ki pa amin te over to you sir sang vai koi na tia nang hin mangji mo sir adang okay ale nghe tao na mong jing o te pa kai ka ki pa ve ka nam chung sang wa ka lung op kai naw chu ta ting le ka ki ta san to lo naw tam ta ho tu janin virtual wall he jong le ka sei kho mo ven hi chi ka sei kho mo hi ki ho dinga ki ta san pun be na le ki ngai lut pun be na hi a te a tu din mo na hi tha chi mi dinga ki got lai ta wa hi ka ki ba lo na jo se hi ka pai la thei wa lung khat ta ka kal so na wa isi ka na mo hi nangin tun do ki dinga na sa hi ki nam hi ve la tun do on ki na dingin phat thei nei bu ven lang tu na lam kai te nia ko na hil che na tam ta ho jong hi kanam pi vin min ha do be na ka nei wa ma ba na ki lung tu ta ka kal son be thei na ho dingin phat thei nei bu vin tia to phat sung se ba ni piu ki pa tu ka sai vin ma ba nei pui jong pe de vin pa kai je so min ko ma ka tau ba ni amen na bon sa vin mong pha ki pao me mang paute ki pao me mang pa Ba me the bridge one ball ji jiven. tam son wo nge bol mang pa vin namang pa wo 2 hours and sponsor vin next meeting 2 hours 30 minutes even kan team ki no ve khinge sa sir lo recording na bol na sir ka bole on thove hung ma charging vo ale ki pao me how lhon hoi I'm really appreciate your books na all right thank you so much ka ngala kia hung thung thei lo ki pao me sang boy initiative nan lawi silang apa ni jong na loi do na mi tampin kana sang ta nang le na ti mo na bon ven hung ma charging vin ne kunila su participant limit zakat bo ne hi kha le ge so jong lu thelo wa waiting a velvela anup nai la di we mai next time le wang e khar cho a device min lhon jong
cái chị cái head chin lo na lôi tê Bangalore lôi tê khả năng sao à sản lôi chỉ sao hiện tê thì cái hiểu thêm nào chứ quay thì chốn mong phạt đây là na đi mang phà cái SMT là lao tao nó tao tao bon cha ven namang patavo le mang pa tên long còn bắt đầu